আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই হাবিলুদ্দিন নিৰক্ষৰ কবি ঘৰ মোৰ গুনিয়ালগুৰি জিলা বৰপেটা অসম। মই এজন মানুহ লগ পাইছোঁ। মই এতিয়া আছোঁ বৰপেটা ৰোড, যেটো হাই ৰোডত মই আছোঁ। হাই ৰোডত এটা মানুহৰ মই দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ। আপুনি কিহৰ কাৰণে এই চাইকেল লৈ আপুনি ঘূৰি আছে, কথাখিনি ক'বনে আপুনি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম সৌৰভ। মই অসম দেশৰ পৰা 22 ফেব্ৰুৱাৰীত এটা যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। 12 জ্যোতিৰ্লিং আৰু 4 ধাম। তো এতিয়ালৈকে মই 12টা জ্যোতিৰ্লিং কমপ্লিট কৰিলোঁ, 4টা ধাম আৰু লগতে 15টা আছে, যেনেকুৱা ৱেষ্ট বেংগল, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তামিলনাডু, কেৰেলা, কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, MP, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা, দিল্লী, উত্তৰাখণ্ড, UP চব ঘূৰিলোঁ। ঘূৰি কিনে এতিয়া মই হাতীগাঁৱৰ পৰা 5 লিটাৰ জল লৈ জুবিনদাৰ সমাধিত ঢালিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। জুবিনদাৰ সমাধিৰ কাৰণে আপুনি গৈ আছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জুবিনদাৰ ফটো তেখেতে চাইকেলৰ সন্মুখত লগাইছে আৰু তেখেতে বহুত কেইটা ষ্টেট ঘূৰিলে বুলি কৈ আছে, তথাপি বাইচাইকেলেৰে। মই অসমৰ এজন নিৰক্ষৰ কবি হিচাপে তেখেতক আন্তৰিক অভিনন্দনৰ লগে লগে আপুনি যে জুবিনদাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত গৈ আছে, আমি দেখি আছোঁ যে অসম চৰকাৰে SOP জাৰি কৰিছে। সকলো সময়তে অসম চৰকাৰে জুবিনদাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত যাবলৈ নিদিয়ে। এই বিষয়ে আপুনি কি কয়? মই অসমবাসীক এটাই ক'ব পাৰে, মই বহুত দূৰৰ পৰা হাৰিদ্বাৰৰ পৰা জল লৈ আহিছোঁ। চবেই যাতে মোক ছাপোৰ্ট কৰে, যাতে মই জলটো ঢালিব পাৰোঁ। এইখিনি আপোনাৰ আশা, বেলেগ আৰু স্বপ্ন আপুনি লৈ অহা নাই। তথাপি আপুনি কেইটা ভাষা ক'ব পাৰে? মই অসমীয়া, হিন্দী, বেংগলী আৰু নেপালী এনেকুৱা বহুত ভাষা অলপ শিকিলোঁ। बहुत केटा भाषा अपनी को पारे। अपने मैं अभी हिंदी में पूछ रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक आप आया है? अभी मैं आसाम तेजपुर से स्टार्ट किया था। पूरा भारत का 12 ज्योतिर्लिंग था और साथ में 15 स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड हो गया, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट सब हो गया, साउथ भी हो गया। तो आपके लिए हम थोड़ा आसाम होकर आपको बधाई देता हूँ। जो आपके शुभकामना रहे, आप जिस मकसद में घूम रहे हैं और सृष्टिकर्ता आपको उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम दुआ करता हूँ। इतना तो कि हम रखता हूँ, थोड़ा आपसे हम मुलाकात आपसे थोड़ा हम ये है मेरी दोस्त, हर जगह में घूम के आया है। मेरा तो आप लोग तो आसाम के सब लोग मेरे को जानता है और इसको भी थोड़ा फॉलो करेगा। ये मेरे आसाम की हीरा है और जुबिंदा का समाधि क्षेत्र जाने के लिए घूम के आया है। तो आप बधाई देता हूँ इस लोगों के लिए। आप लोग पूरा से पूरा शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, इतना कहकर रखता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेगा, जुबिंदा का समाधि में मेरा जल जाते अर्पण हो सके, बाकी हर मिल जाएगा क्यों नहीं मिलेगा? ढूंढने से खुदा मिल जाता है।